owayendoda njengomakhanda wayemgwebi wezingane. Ezweni laKwaZulu zonke izingane zabafana zaziswa kumakhanda afika azigwebe lento ukuyiphehla esithweni sangasese phehle abafana esithweni sangasese. And kuze kuphume igazi baphehla uyabona ngento ethize kuze kuphume igazi esithweni sangasese umfana. Lokhu kuthiwa ke ukhishwa igazi elibi lokuthi ingane ingathi 15-18 years uyabona isivukelwa imizwa yokufuna umuntu wesifazane. Kwakufanele umuntu wesilisa agwetshwe kuqala aphume igazi leli uyabona elimshisayo njengoba ingane uyabona namhlanje ukuthi ziqala ngo-10 years namhlanje ngoba izingane zingagwetshwanga kwaphuma igazi leli elibi elimenza avukelwe imizwa aseleminyaka ephansi. Kwatholakala ukuthi lo mfana wenziwa yini ukuthi kube njalo kwathiwa uyise umgwebi wengane inkosi kodwa yena ingane yakhe usililo akaze ngayigweba. Kuthiwa wathi uthela wagcwala ulokuza inkosi ushaka isilo wambulala umakhanda embulala indodana kusililo. Wase ukhona omunye yini onolwazi lokwenza lento kade yenziwa umakhanda yavela indoda ethile kwaqhutshwa nomgwetho. Ngisho ukuthi ke into eyayenziwa ke kakhulu ke kubafana kwakwenziwa into enjalo babegwetshwa bakhule. Uyangibona mina njengoba ngingaka ngine 83 years manje ngizalwe ngo1940 ngoMay 10 lento le angiyibonanga yebo nami kodwa yokugwetshwa eminyakeni yokukhula kwami kodwa sikhule thina singaphansi kwemthetho yokulalela abazali bakho uma bekutshela bethi ungabombuka umuntu wesifazane egeza uvaleka amehlo ukholwa yilokho ungabuzi ukuthi koba nani. Uyezwa le manje uma ingane kwetshela ukuthi ungayenzi into ethile koba uyabona kokwenzeka into ethi koba nani. Ukuhlonipha ke okudala ukuthi abantwana uyabona bakhule beziphethe kahle ukulalela hayi ingane uma uyitshela uyabona besibuza ukuthi koba nani ingane yomlungu uyabona lento ukuthi koba nani isilungu leso. Ingane yomlungu uma unina noma uyiseyikhuza ngento ukuthi hayi ufuna ukwazi ukuthi hayi ingayenzi le nto leyo thina sasitshelwa into sivume lokho silalele lokho uyabona. Ngikuthi lapho mangabuza ke so njengamanje kukhona into okwenziwayo ukugcina abantu besilisa okanye abafana bezigcinile njengabafana bazafika esigabeni esihlaphe esifanele ukuthi bangagana na kukhona mhlawumbe emthethweni wesiZulu lokho